Rusya Ukraina jenkining 10 yilligi aynen 20 fevral kuni 2014 senesi Rusya harbiy kuvvetlari Qrim işgalinin Ukrainaga hujum etmege başladı. O vaqtda balaklavalar artında saklanan ve o'zining belgi ishmarlarini gizli ediler. Birinchiden Yaramada yollarında nomerleri olmagan zırhlı arabalar ve silahlı işgalci askerler peyda oldu. Rus teşvikatçıları olarını yeşil adamlar dep adlandırdı. Bundan sonra Ukraina harbiy noktaları Xamachavga alındı. Memuri binalar zapt etildi. Kırım Yukarı Şurasının binası yanında şiddetli tartışmalar ve birkaç vakittan sonra işgal ve baskılar başladı. Yüzlerce tıntuv baskılar, apisler, işkence ve ölümlerge bakmadan Kırım 10 yıldan beri karşılığını gösteriyor. Kırımlılarını olarını desteklemeleri için tırışkan Rus işgalcilerinin özü beklegenler dep adlandırgan kişilerini tutup baskı yapkanlarının maktana. İşgalciler mavi sarı manikür, sarı şerit, tamga için ve Ukrayna silahlı kuvvetlerini herhangi bir şekilde destekleyen insanlarga baskılar gerçekleştiriyor. Ахмеджиттеки Жума Caminin açılışına Rusya prezidenti Vladimir Putin'ni çağırdılar. Bu hafta Rus teşvikatçılarına işgalci mufti Emirali Ablayev bildirdi. O harbiy cinayetçi katilge caminin kuruluşu için şahsi teşekkürünü bildirdi. Kaydetmeli ki caminin temeli de Ukrayna vakitleri koyulgan edi. Ama işgalci mufti Ukrayna'nın milletler ara düşmanlık yaratkanında suçladı. Hatırlatamız ki Ablayev'nin özü Kırım prokuraturası tarafından cenkni aklaganında ve Ruslarını yükseltken Тогда, в 2015 году, моей единственной просьбой к президенту было строительство соборной мечети. Президент тогда сказал, что окажет поддержку. Сегодня мы уже находимся в мечети и вспоминаем первые шаги ее строительства. Хочу выразить огромную благодарность президенту и главе Крыма Сергею Валерьевичу Аксенову. Da 2011 senesi tasdiqlangan loyihaga ko'ra Juma Jami Qrimning en balaban ve yüksek camisi olmak gerek edi. 58 metr uzunluğunda 4 minareti olacağı planlaştırılgan. İçerisine tahminen 4000 musulman sığabilecek edi. 2015 senesinden beri Ahmedjitteki Juma Jami kuruluşuna işgalci hakimiyet dahil oldu. Loyiha propagandistik bir loyihaga çevrildi. Geçken senenin sonunda Qrimning işgalci muftisi Emirali Ablayev camide ilk ibadetini geçirdi ama resmi açılışını da yapmadılar. Bu münasebetle Kırım'ın işgalci hakimiyeti Kırım'a Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı çağırmağa niyetlendi. İmam İsmail Yurdamov'ni akladılar. Bundan evvel ona Sankidersin kanunsuz dincilik faaliyeti için 8.000 ruble para cezasını çıkargan ediler. Ama hiç beklenmegen vakit Kırım'ın işgalci İslam Terek Mahkemesi advokatının sesini eşitti. Bu hafta Kırım birdemligini advokat Rustem Kamilov bildirdi. İmam Yurdamov'ның degenine göre o'zi çok yıllardan beri cemiyetinin istegi üzerine İslam Terek rayonunun Cuma eli köyünde dini ibadetlerine geçiriyor. Самый главный момент то, что в мечети для проведения обрядов люди могут выбрать кого-то из своего числа для того, чтобы этот человек мог провести какой-то молебен, это, допустим, пятничный, или же Ураза Байрам, или же праздничная молитва, да, допустим. Вот. И Исмаил Ага пояснил, что люди выбрали этого человека, и на протяжении 20 или 30 лет он это делал. İsmail Yurdamov'ni desteklemege kelgen Juma eli sakinleri olarının cemiyeti tarafından seçilgen imamның işgalci mufti Emirali Ablayev'ge keder etkenini tuşune. İsmail Yurdamov daima Kırım ve Rostov-na-Donu'da geçirilgen mahkemelerde Kırım Tatar siyasi mabuslarını destekley ve Juma eli cemiyeti adından olarga daima destek sözlerini seslendirem. На протяжении последних лет, 5-6 лет, к нему все время приходили и предлагали ему подписать какую-то бумагу, чтобы он законно. Он отказывался и говорил: представьте другого имама, я отказываюсь от того, чтобы что-то подписывать.
Кечкенсине 13 декабрь күні силахлы рус күвечилері Исмаил Юрдамовның evine басып кірді. О вақыт қанунсыз динжилік фаалияты бойынша протокол тұздылер. Ишгалжилерге бойсунмаған дин жемиетінің темсилжилеріне қаршы бұқыбы басқылар илкдегіл. Ноябрь айында онларca рус күвечісі алушта мустақил дин жемиетіне тынтувнен келді. О вақыт экстремизмнен күреш мерkezini не үшін бұ дин жемиеті хохла муфтият черчевесіне кірмегені мерахландырған еді. Халқара ана тілі күні, яғни 21 февральде 6 Қырым татар имлясы өткерілежек. Бұл сене метінің муэлифі сияси мабюз Асан Ахтемовдыр. Имля язылығына Қырым вақты бойынша ақшам саат 7-де Нефес адлы Facebook яды YouTube каналы açıp қошылмақ мүмкін. Латин яда Кирилл уруфатында елнен yazılған имляны 22 февраль ақшам саат 7-ге қадар электрон сайфеге yolламақ керек olacak. Мектепте адыны, шерны, телефон номерасыны ве ичтимаи ағлардaki hesaplarınızны yazmaq керек. 2022 senesinden beri онлайн Қырым татар тілі имлясыны Нефес тахымның азалары Милимежес рейсінің бірінші муавины Нариман Джилял ве Асан Азиз Ахтемовлар фаалеріне бағышлайлар. Рус ишгалжилері оларға қанунсыз 17, 15, 13 ел апиз жазалары үкімні шығарды. Оларны Ахмеджит этрafında газ борусына диверсия yapмақта қыбатлайлар.